Saya atas nama dari pengurus Dewan Kebudayaan Daerah Kabupaten Pangandaran juga merangkap sebagai koordinator lembaga adat di wilayah Priangan Timur mengapresiasi dengan kegiatan-kegiatan adat masyarakat terutama di Kabupaten Pangandaran. Seperti hari ini adalah kegiatan ngabuku tahun atau hajat bumi. Nah, ini dilaksanakan kebetulan ketua adat dari Baranusa yaitu Kang Yana, biasa disebut Kang Yana Macan. Alhamdulillah. Haturan ka Ibu Nia Mangun Jaya. Oge teh hilap kameramen Aki Uyan sareng Ame Damai. Aki. Igistume arek panggang tungtungna So kaparayun abdi teh bingung malang tema kira sana abdi kapok moal bade bobogohan deui. Waduh hehehe Abdi bosen putus deui putus deui pegang tali bisa di sambung ke deui. Pegat cinta sedih ubaran nana soal cinta mau dipakai kaulinan mon geus maske Ibu Nia Mangun Jaya sedih pisah kenana tapi omat
ulah re katalan jurang mona tahan jojonan Oh, bisakah asupan setan komo lamun apel dina malam minggu ku teu ngarti orang Pangandaran mau bisa daek diganggu komo lamun keur nganter kapegat hujan kapaksa teh aya si ratu goyang balikna isuk ngedong tapi untung lamun boga kaboga jujur orang marjan orang cijulang ay ada tangguh jawab moal kabur tapi lamun keur nganter taka hate ukur datang geus datang tara malire sor baheula kungsi pasiti jeung panutan wati pada janji jeung pasiti arek silih pikasih geuning bukti nanyalahan sulaya dina sangkaan anjeun tega bibilasan maca mungkur pipisan cobi taksir alah cobi ngacir cenah ya bi man no jangkung jangkung lanjang
gini. Tapi ragu orang Cibanten kadi mau ke Bandar Oh, mondi tiling ari tegegerna mani lamun ditetep diharapna manis taksir deui jadi no jangko alit sapiraku mamah dia Mangun Jaya gadi hantek ketari wanitili digigirna mani lamun ditetep diharapna manis aduh hayun Kamana cenah? orang angkat rerendengan dabima tajan gaduh mengizinkan dabima hade turunan eta karembong abi lamun kasorotku neon mani nyoy sanes juga karembong hideung sanes kumaha aya mama bangga kali teh aing sirap teu goyang Papaler kekengalam kang lebongan dekalis tume patabi nyak serat peri sumaramba taya umbar pikut paler tetep melangkah saurang pas sore jalan-jalan baberanjen najeng diu nganggo kaca mata riben alah gawe nyentri soja puni golara gilar kanolan sebelumku padahal mata karanjang ribet pindah kana tarak kumaha cenah socak mencrong ka istri lenjang aya tukang son sanes kanu itu sanes anu ieu kasaha cenah sanes Raden ka itu ka ieu geuning
tepapi Di bioskop arek naon di bioskop papandang ahe keur ngantai karcis ole ngajak imut bari moril kumis atur nuhun tomat tomat ngajak imut sagebrai posa palsu tilas gepis tikus ru di pasar baru kaos bernutup ompong atur nuhun apa aya urang Cibanten ajak imut le kantongna kosong sanes kang itu sanes na ka urang Cijulang sanes ka urang Pangandaran ka ieu ka urang Mangunjal sanes ka itu ka ieu geuning imut ka abdi la 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 sayang alah naon cenah lala jorong Jonjon suka bunga siga anu betah sapohok ka imah najan hanter ucap sang bojo sok mitna keper pacar rek mulang geus susah naik mobil sedan aduh enak mangkade bisi dibalik alah arah rembuk teuing ulah sok kelodan tuntunan pohon kebalik angge pokal buka salib buka kanan kiri si burung darah ayo kawan kita bela bersama jungjungkeun mah aya Pak adat Agus budaya Sunda Ari bentang 5 oi kanan kiri Pagus si burung darah burung darah kabeh burung piit ayo kawan kita bersama Pancasila kita jaga sama-sama Ari bentang 5 kanan kiri si burung darah Indonesia negara kita jaga sama-sama Ari bentang 5 kanan kiri si burung darah Pancasila lambang negara kita jaga sama-sama kumaha Dek janur gunung sakulon banjar patromang katingaren wong seneng mah wong seneng ora kelalen awang paidir si mega mendung
Trenggiling kandala sisi kewo cikalong Trenggiling kandala sisi ke tega tega nyawang tega nyawang orang tega tega nundung kelingan kebajikan kelingan kebajikan Ari bentang bentang lima kanan kiri si burung darah ayo kawan kita bersama Pancasila kita jaga sama-sama asal kebenaran milik teh Taraka Palang Nemo Ari Suung Bulan Mani atau Kaliwata milik ketano pasti datang tengah bejan najan tadi teangan lamun ajan waktu nak datang kumaha Ya lagu di musuung keur ngahipur nu baringung upikeun paringalamun ieu lagu di musuung keur ngahipur eta nu baringung upikeun paringalamun lalakon sinen ayeuna beda jeung sinen baheula sok saha bae do mawan tapi henteu sadayana lampahna sinen ayeuna mona turun lain waktuna sok saha bae do mawan tapi henteu sadayana oh ya komo lamun kiliningan pak alus-alus dandanan bapak esan panggung hiburan siga boneka pajangan lampah nasi ayeuna aku maha mona turun lain waktuna sok saha bae do mawa tapi henteu sadayana budaya kota Sumedang Sumedang seni bangkring kudarenggong paranti arak-arakan donggaran mah budak Sunata budak moyek sigang-igang bari kadang dicegah budak geus ngarti irama nurutkeun mah moyekna jalma dosorah eak-eakan tempat kendah jaipongan kuda geus ngarti irama nurutkeun moyekna jalma boboy sapa manehot aku maha kulit mata peot alah pokoknya mah dijamin barina tetereh kolot saonaku mata pogot mondo boy sampe
kumaha cenah. kabeh pada kepelet noangna tingkar let saeutik direrewet Ubuy sapeuna cai Ibu Andi, kopina Ibu Nia Mangunjaya aturan. kumaha Orang Cikalongga. pokot mun dituangna Samali deui Kang Ade. Ubuy sapeuna cai herangna baelah ciherang teh kumantang pokot euleuh da dituangna Aya bos lauk kasusah geus tambah rumah tangga teh payah salahke teu ngarti pati mah teu mahi ngopahan sorangan teu pamasehan durian nu kuat asa ulah basilat gogoda cocoba monurang rumah tangga sakapeung sok ludeng rek minta diserahkeun tapi na koharang kawas lain wanita ulah sok kaojog dapugung oge rarepot kasusah geus tambah rumah tangga teh payah padi mah teu mahi ngupahan sorangan teu pamasehan durian nu kuat asa ulah basilat gogoda cocoba monurang rumah tangga sakapeung sok ludeng rek minta diserahkeun tapi na pohara kawas lain wanita ulah sok kaojog alama atur repot atur nuhun teh istirahat goyang aturan ka urang Pangandaran ka anu Gadung Mangsat ae Trenggiling kandal sisike Trenggiling kandal sisike tega nyawang ora tega nunduk kelingan kebajikane kelingan kebajikane anak maneh awang berbalingkan aja tua ora pada kurang mereka kendage tepunge rongge-rongge malu-malu suarane tambah
tambah melung. Yesus kali kodul jero banyu meli. Mana sate atine bular baleran. Ya mas, mana sate atine bular baleran. Ali-ali irang wantane ajalali kerok kancane. Kita mayu kotane ayu. Ayo haturan kewedine. Janur gunung sekolah Banjara Patraman katingaren wong bagus pasti tekane anak banding-anding awang berbalingke najan tua ora pada kurang reka gedage tepunge rongge-rongge melo-melo suarane tambah malu jambu alas jambu kuning wis lawas ketemu maning ya mas wis lawas ketemu maning anak maning-anding awang berbalik najan tua ora pada kurang reka kedage tepunge rongge-rongge melo-melo suarane tambah melo ali-ali ramatane aja lali karo koncone ya mas aja lali. Laku lampan utama saya budi kasasama jauhan lampah nircang Ayah Pak Arsa Pak Agus ciri jalma Pak RT ayah Pak RW ayah Pak Kadusna oke ayah ciri jalma nu beragama tuhu taat ka Gustina. Oi Eli mangga eli rumengkang ning bumi alam rumengkang ning bumi alam dharma wawayangan wae ragap taya pangawasa urang bangun jaya ragap taya pangawasa ragap taya pangawasa mobil salira sing emut kano malang siang wengi kano ngantos saban waktos hilap nang kalangkung mon geus jauh sok dibelat suka teuing lamun panggih urang Cikalong tega teuing lamun panggih suka teuing urang Pangandaran lamun panggih awang-awang si Mega Mendung teranggiling kandang sisik ke Mama Yaya tega nyawang ora tega nundung kelingan kebajikanne jambu alas palimanan wis lawas kula kedana jambu alas jambune kuning wis lawas ketemu maning mulurang eling wiwitan tatu muka melinaan laku sok di kamera dede tuh sagala rejengukeran eling-eling maka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan wae rakataya pangawasa mon geus jauh sok dibelat suka teuing urang Pangandaran sok dibelat
lamun jauh sing ajul moncang jarang kung tangkalna mon geus jauh sok tibelan suka teuing lamun panggih tebatan gede durian suka dibeli ku pati eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma wawayangan wayang sabar dharma wawayangan baik anu simpati ole ole irang-irang irang-irang kelambine urang pananjung aye eling asenane sing eling kana-kanane jambu alas jambune kuning kang ana pedagang rokok wis lawas ketemu maning wis lawas ketemu maning Janur gunung sakulon banjar patroman katingaren wong bagus kasih kekaten eling mangka eling romingkang ni bumi alam dharma wawayangan wae ragap daya pengawasan ragap daya pengawasan janur gunung sekolah banjar patroman katingaren wong bagus pasti tekane ijo godonge bako wadahe kerucut aja seneng duwe bojo loro suwe-suwe dadi kepincut kumaha ali-ali ramang gandhe aja lali karo kancane ijo-ijo godhong rambutan duwe bojo angka rambutan Besar koso aneh gesengke rarumasa karo deweke mama rarumasa karo deweke gesar kloso anak gesengke rarumasa karo deweke cakir gading baluluk tibane miring wis kesanding ditinggal goleti maning ayo kodane ayo bangkir matake wedine aja sok saya mama bangsa ayo kulawati karo bojone aja sok ajak keoyo kulawati karo bojone ana maning ane wong Purbalingga najan tua ora pada kurang reka eling-eling maka eling konco lawas ketemu maning balung-balung langka dagingnya wong ditulung langka elingnya jambu alas palimana wis lawas kula kedana nadur jae ning galengan ana bae padha lan
tenan ya mas jambu alas jambune kuning wis lawas ketemu maning wis lawas ketemu maning kanca lawas ketemu maning nandur jahe ning leleran ana bae antrai kang puspitalo kaslir camiran amri renane trio renane trio tore rawan kulit kembang boyang gorandangan goleti sing eman maning ya mas sing eman maning wakul kaya cepone wadah pengaron kapanane wong bagus pada dewekan ya mas ya mas burung cici burung kurcaci burung darah menjok di pandang di mulut menciati cinta jangan ketara di muka orang ijo godong malinco godong linco wadai kroso aja seneng duwe bojo loro mendak ora bisa kerasa ya mas ora kerasa ya mas ijo godong sembung wadahe jamu aja seneng atine bingung atine bingung
Dari mana yo mas datangnya lintang, dari sawah turun ke kali, dari sawah turun ke kali. Dari mana yo mas datangnya cinta, dari mata turun ke hati. Wakul kayu japone wadah pengaron, kabanane ketemu pada dewekan. Ya mas wakul kayu japone wadah pengaron, eling-eling mangka mangkeling romeka ning bumi alam. Dharma wawayangan wae ragap taya pangawasa. Indramayu kotane ayu, nanging makake wedine, ojo sok ajak kemuyu, kula wedi karo bojone, krimis-krimis meti kelapa, kula kali kopacitan, rika nangis kena apa, kelingan bojo kawitan. Nandur jai galangan ana bae podolanan, wakul kayu japone wadah pengaron, kapanane ketemu pada dewekan. Eling mangka eling rumengkang ning bumi alam. Dharma wawayangan wae ragap taya pangawasa. Dari mana datangnya lintang, dari sawah turun ke kali. Doala iya Kumaha Kang Ade? ale-ale ilang matane, ale-ale ilang matane, ojo lali karo kancane. Jaluk madang lawe trasi, jaluk kakang dadi polisi. Doa laya Rama maning, apa maning do? jaluk wedang lawe uya, Ora nanang uya. jaluk wedang lawe uya, jaluk kakang sing dadi lurah. Rama maning, jaluk wedang lawe uya, jaluk wedang lawe uya, jaluk kakang sing dadi lurah. Rama jaluk wedang lawe, Ser jaluk wedang lawe kencur, jaluk kakang sing jadi dulur. Rama maning, jaluk wedang lawe trasi, jaluk wedang lawe trasi, jaluk kakang dadi polisi. Rama jaluk wedang lawe godong, jaluk wedang lawe godong, jaluk kakang sing rambut gondrong. Rama
lapisnya wis pada Jaluk medang lawe lapis tek lapisnya. Jaluk kakang sing kumis tipis Rama maning Jaluk wedang lawe kencur Jaluk wedang lawe kencur Jaluk kakang sing cilik dhuwur Rama Jaluk wedang lawe trasi Oh wis ora ada. Jaluk wedang lawe trasi Jaluk kakang dadi polisi Rama Jaluk wedang lawe kencur Jaluk wedang lawe kencur Jaluk kakang sing cilik dhuwur Rama Jaluk wedang lawe Jaluk wedang lawe Jaluk kakang sing dadi lurah Rama maning Jaluk wedang lawe godhong Jaluk wedang lawe godhong Jaluk kakang sing rambut gondrong Rama Sapun mas alun trup heula oh